suka! Ну, сподобался, но ehmatasin poolsurnuseid, ah? No здравствуйте, меня зовут Дилан Иванов Дубанович, ja see ongi minu tuba. No mida? Mina Amsterdamil on siuke lugu, et maas kohas, kus elasin, oli 2 valgevenelast. Nemad tulevad ükspäev minu poole viina võtma, no läheb jälle päev pikali. Valgevenelane on ikka venelane, kes on parim venelane, kui Venemaal elab venelane. Ja võtsin viina, eks oli, nemad panevad tantsu juba lõpus väga ülimeelik. Mina lähen väga närvis selle peale. Mul oli vanas kodus. Tu vaata, seal oli kraanikauss, eks ole. See kraanikauss siin. See siin on nagu normaalne, seda ei võiks panna jalaga, võid panna kurat midagi teha. Ja mina lähen närvi, kui võtab seda kraanikauss. See oli lahti, see on normaalne kraanikauss siin. Aga no seal oli lahti, mina võtab midagi, panin ühele kohe. Tema juba verd läheb, igal pool juba nutab, eks ole. Mina mõtlen, panen gruusikaga ka või paar pauku jalaga, eks ole. Kuradi бродяги, блядь. Need on нормальный või. Ja no siis tuleb teine vend, vaata, mul on viinapudel, vaata, kus mu viinapudel on. Vadim, блядь! Где viinapudel? Где vodka? Здравствуйте, а? Че, водку, блядь, да? Что нахуй, блядь? No tema võtab, no see on viinapudel on ju. Tema võtab viinapudel, paneb pämm pikku pead sellega lihtsalt lataki. Mina tunneb ennast kuimane, lihtsalt tunneb ja läheb, kukub pikali, eks ole. Oleb seal põrandal niimoodi. Ja no, ja siis tuleb see kuradi ligis on muidu pammas vist suust. Tuleb see teine sluka, tuleb lihtsalt seob pinimiltori peale. Üks päeval tõmbavad, 1, 2, 3, 4, блядь, не mälestused juba haige. Aga no, õnneks oli mul sõber Vadim ja tema siis sidus minu lahti. Kuradi, jäävad sama kuradi viinapudel, millega mina sain lihtsalt vastu pead. Pani teine valgevenelane ära tuttu. Nüüd mul on mõlemal pool 2 sammast alles tagasi nurkas. See on super luks. Ja Vadim on normaalne patsan. Oi, Vadim, блядь. Seal kus sukas räägid, seal suka ongi. Ну, здравствуйте, Вадим, как дела? Вот minu algus ja minu lõpp. Kus mu mobiil on? Vadim, блядь, где mobiilfon? Küll messi, блядь. Siis tõmbad natuke kõrti peale, siis pole häda midagi. Mina läheb täna kohting, minul on, ma ostsin nutitelefon endale lõpuks. Tegin selfie, niimoodi naeratasin. Võtab mikker hästi sul seda heli, mis siit tuleb. Võtab hästi, jah? Ja no, loodame, et see Siri väga hullult ei jää, ma natukene ajan abe. Leidsin ühe vene tšiki, kellega lähme täna siis parki istume pingi peale. Ja nii ongi. Ja no ma tahtsin enne Vadimist ka rääkida. Vadim tuli minu poole, ta on Pihkvast pärit, ta on see kuradi Turuluks on, блядь, нахуй. Tema tuli paneb minu korterisse vesi sisse, vaata, siin praegu jookseb ilusti, eks ole. Ukse paneb kinni, on ju, oleme siin, mina istun nurgas tabureti peal. Tema siin torudega mööda minna, eks ole. Plaks! Elektri nету, kott pime, mul ei ole seda akent ka sellel ajal siin tuas veel, eks ole. Kõik on nету pime, meil ongi ainult kurgi, mingi nädalavaru, natukene keele ja kurgukahte. Ja istumegi lihtsalt 2 nädalat kott pimedas. Teisel nädalal on veen otsas, on kurgi otsas, on kõik on otsas ja lihtsalt siis Vadimil laks käib ära. Ja siis kuradi Jordil tuleb meelde, võtab taskust, eks ole, katsub oma tasku üle lõpuks, kui hakkab läsku otsima. Katsub tasku üle ja siis läheb malinki taskulamp. No kohe leidsin uks üles, kohe saime välja.
Бля, балага видраки, сука, а eu половина си, окей, да, а да цинати Вадим изберек да дела. Тю как ела била мину какво, свата муле накинсина на. Ови кодика на меланика конбексика вейки винек соля, я туйцин сама зак на бел. Не нормально акин сега и плати нима дина. Тулю ту се пел, тъм баклер, тъм зак на латки, герги вин, герги стоит, Вадим и да, ну и бля. Вадим на гора улик мер. Мала не. Те оми колика въртаме вина, стойцу кърва, каку лапу курку. Вадим, блядь, да. Вадим! Что же делаешь? Я курать не пальцы, я вижу зара, я. Туля! Черт, ты сам же сразу семки, а? Ну что, бля? Сел не успел на ту кипильник. Вадим! Еки, оле ме видел лопу Никос, Вадим. Оператор или слабип, я лека месела коавеля. Дойб реки, да это си ме вду... Ну, нормально. Но... Вода, блин, да, поговеля, вы. Ну, вот, Вадим, мне надо, ты не понял. Только ватака, Вадим, вот. Но ви маняси, мис Вадим, ми гадали на этот, он мне рилсин. Ты, но я не давай. Сыра, Вадим, блядь, сын, сеть, тудинка, син вырабил. Это скоро тарак, пани тара, я? Да. Син рилсин, он мел курки, это вот на няку гайками с мутайн фильме. Амбурки, Вадим, да, амбург. Він навів ламбрак в турі, Вадим випустив таравіма з наприклад. Хорош, брат. Сімки! У мене сімки! Сімки!